Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İttaqillaha haythuma kunta." Kayda olsan da Allah'dan kork. Adamların arasında olasın bu. Жалгыз болосуң bu. Asmanda olasın bu, jerde olasın bu, Allah'dan kork. Adamlar seni körüp turabı je körбөй turabı, Allah'dan kork. Aramdan, бирөөнүн акысын жегенден, жалган айткандан, жаман күмөн кылгандан, кыянаттык кылгандан, арам ойлоодон өзүңдү сакта. Allah'dan kork dedi. وَاَتْبِعِ سَيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Bir күнөө iş kılsan, anın артынан anın жууп кетчүдө жакшы иш кыл. Tova kıl, istiğfar kıl, sadaka ver dedi. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Jana adamlarga çıraylı muamele kıl. Jakşı kulk мүнөзүң менен muamele kıl dedi. Mına tuğanlar bizge ereje. Mına bizge ülgü. Mına bizge körgözmö. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aytkanın kılaylı, kılganın kılaylı, buyurganın kılaylı, baktulu bolabыз tuğanlar.